фарзандо тоҷикиро фаромӯш кардан. ҳоҷи бобо, барои минбаъдҳо насиҳате кунед, зеро мо беаҳамиятӣ кардем, пушаймонем. кадом бародаре гуфтааст ки фарзандои мо дар русия тоҷикиро фаромӯш карданд, ҳозир пушаймон шудем. хай барои минбаъдҳо мақсад насиҳат кунем, то ки ранги мо пушаймон нашаванд. худо баракат шуд. якоми бародари ғамхоре будааст. ман вақте русия рафтам, бародарои азиз, ҳақиқатан ҳамин чиза эҳсос кардам ки бародарои мо бисёр бепарвоӣ карданд, бисёр беаҳамиятӣ карданд. бачаҳоро бурдан мақсад дар садикову дар мактабҳои русӣ, хаяку унҷа да ҳаминай бояд вай хонад. вақте ки хондан, тамоман забонҳои тоҷикиро гум карданд. ҳатто хона меоянд, падару модарам бо онҳо бигем ба русӣ суҳбат карданд. дигар тамоман фарзандо ҳозир тоҷикӣ гап зада наметавонанд. ин бигем як нофаҳмӣ, як ҷоҳилӣ, як нодонии ҳамон падару модареро нишон медиҳад ки вақте фарзандошон забони тоҷикиро гум карданд. ҳоли инҷа ман як ду шеъри ҷаноби лоиқа нависондам ки гуфтааст: ҳар гаҳ ду тоҷике ба ҳам русӣ сухан кунанд, зинда ба зинда модари худро кафан кунанд. ҳар вақтое ки мега агар ба шарте ду тоҷик бо якдигар агар русӣ гап зананд, модари худшона зинда ба зинда кафан карданд. сухани дигараш: заҳр бодо шири модар бо касе ку забони модарӣ гум кардааст. касе забони модарии тоҷикӣ хча гум мекунад, ҷаноби лоиқ дуои бад карда ҳақш. гуфтааст ҳамон ширеро ки аз модар хӯрдӣ, вай барои ту заҳр шавад. ки ту аз модари тоҷике шир нӯшидиву вале забони ҳамон модарита гум кардӣ, ҳамун шири ҳамун барои ту заҳр бодо, на шир. бародарои азиз, алло лоиқам лоиқ ки яке аз шоирҳои мо бу шумо буд, худо раҳматшон кунад, ки маълум аст аз суханҳош ки миллатша дӯст медоштанд ва ҳамчунон онҳо на танҳо ин як миллата дӯст доштанд, балки диншона дӯст медоштанд, балки дурандеш буданд, ақл доштанд. ва ин гапҳоеро ки ин ҷаноби лоиқ гуфтанд, марҳум гуфтанд, то ҳол бо кам гуфтанд. манам мегӯм ҳақиқатан шумо дар фарзандотон бисёр ҷабр кардин ва зулм кардин, ки онҳоро аз забонҳои тоҷикӣ маҳрум кардем. бисёр хато кардем. ман дар ҳамун дониши ту ё заковати ту ё ақли ту ҳайронам, ки барои забони русиро ёд гирифтан ин қадар ҳаракат кардиву сай кардиву, чаро забони модариам ки як забонай, бо ин забон афғонистон, бо ин забон ирон, бубинед ки як ҷамъи зиёди олам бо забони форсӣ суҳбат мекунанд, ин забоната аз фарзанда дур кардӣ. мардум барои омӯхтани забони тоҷикӣ, ранги чхеле ки ту забони русиро ҳаракат кардӣ, меоянд дарс мехонанд, маблағ сарф мекунанд, вақт сарф мекунанд ки забони тоҷикиро ёд бигиранд. яъне ин фарзанда, бародарои азиз, шумо дар ҳаққшон зулм ва ҷабр кардем, ки инҳо ба забона гум кардан миллатшона гум карданд, таърихшона гум карданд. инҳо бигем
حتی دیگر همین تاجیکستان برای اینها دیگر ملک حتی بیتا دلش دیگر گرم نیست، دیگر دلش جوش نمیزنه که طرف تاجیکستان بیاد. یا حتی هم پدر و مادرش، بابا و ماماش هم حتی دیگر نه شناختن میخواه نه رفت آمد کردن میخواه. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی به همه شما من مراجعت میکنم، فرزندا را حرکت کنین زبان مادریشون گم نشود. پیامبر مون ببینین در حدیث ها میگذرد که امام حسن که ما اگر فرزندامون یگان چیزا که اگر یگان چیزی چیرکه یک چیزی بگیم از زمین افتاده را وقتی میخرد چی میگیم؟ کیخ میگیم. کیخ یعنی حتی همین کیخی که از زبان تاجیکی ما های پیامبرمون میگه در امام حسن میگه میره استفاده کرد. امام ابو هریره را حتی میگه یک بار گفت که اشکم درد، یعنی شکم درد گفت، همون اشکم درد با زبان فارسی گفت. حتی برادر عزیز زبان مادری تاجیکیش از ذهن بچه‌هاتون دور کردین. بسیار جوابگرین، بسیار در این برادر عزیز شما چی گویم آخه خیانت بگون، جبر بگون، هر چی بگون مقصد شما در حق فرزندای کار کردین. من ایرا در روسیه دیده بودم، من در همونجا تاکیدتون کردم که کاری خطا کردین، کاری نادرست کردین. این یک طرفی نادرستیه. طرفی نادرستی دیگه تونمه که فرزندا را ای تربیه‌ای که مردم خودمان داشتن دور کردین. بسیار تو شکایت کردین که وقتی بچه‌کمون به بالغ میرسه، دخترکمون به بالغ میرسه، یک کارا میگه فرمانش میتیم، میگه که تو حق نداری که من این گپ همه بگویی. من علاقه مقصد سین سالم رسیدگی حوزه بالا شکایت میکنم. حالت ای بد برادر عزیز. ما زندار بودیم ای مادرامون میترسیدیم، زندار بودیم ای پدرامون میترسیدیم. این تربیه نازنین بهترین را که دینی ما، مردم تاجیکی ما داره، ای برادر ایرا نه در روسیه میاوی، ایرا نه در فرانسه میاوی، ایرا نه در امریکا میاوی، در هیچ جا نمیاوی. ای همه بدترش همیه که با این تربیه که شما کردیستین پگاه تو پدر و تو مادر این فرزند هیچ وقت نگاه بین نمیکنه، هیچ وقت شما را تامین نفقه نمیکنه، هیچ وقت دستی تر گرفته و مقصد تر یاردم نمیکنه، برای که از این تربیه ما فرزندا را دور کردی. شیخ سعدی میگفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. این خاری را که تو کلان کردی سای تو ای پگه خرما نه ای خار میخری. برای همین برادرای عزیز، برای برادرایی که دیر نشیده است این سخنهای مرا در ذهنتان بگیرین. فرزندکای شما مسلمانن، تاجیکن، زبانشون همیشه حرکت کنین، زبانها را گم نکنن. بگذار روسی را یاد بگیرن، بگذار انگلیسی را یاد بگیرن. من آدمی را میدونم 10 زبان میدونم، یکی زبانی با تاجیکیش میدونم. زبان دانستن یگان جای گناهش نیست، ولی زبانش فراموش کردن این بدبختی ای. گفتی لایق که همون شیر مادر برای طور مادر، برای طور پدر زهر شود که این فرزند شما زبانش گم کردین و فرزنداتون تربیه کنین. من چند خانه شما در مهمان شدم، فرزنداتون در بحر بالا بچه های صنف 8 10 نشستگی و تلفن دادشون بازی دارن و پدر و مادرها خودشون بیچاره دسترخوان میارن، خودشون چای میارن، یک بار همون بچه پیش تو نمیخیزه. هیچ درک نمیکنی که تو چی کلان کردی سای. برای همین برادرای عزیز و گرامی از راه های تربیه فرزندا را آگاه کنین،
бачаакотона кадоми дер нашудааст ҳаракат кунед ки забона гум накунанд. худои меҳрубон хотимамона ба хайр, имонамона бо саломат нигаҳ дораду ва аллоҳи меҳрубон тавфиқи амал кардан ба он чизе ки шунидем бар якояки мо шумо насиб гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.